Hello guys, video thằng này kalau lên ta tung video thì hi keratin ma keratin cái tỷ live video ha kalau tỷ lăng chun keratin tỷ dona poi mote keratin hi engen ni tikha karon soi thok nga poi mo khati hau zual chau karon soi nga vai soi kha video pakhata soi chau ha in shet thiam lo ta gen mo omzia nei bak don lawa so vai na poi mo khati zual chau kha tlem te karon soi don ni masa in keratin hi protein treatment ani straightening permanent straightening ani lawa hriat pol tur ani lawa keratin hi protein treatment ani sam chhia siam thatte sam rawh siam thatte lo sam strong lo ha strengthen and more strong na kan papia chuan soft and shine sam hrisel sam nung neihna ni ta ni khami keratin kha permanent straightening ni lawa chon keratin hi 100% in a straight a ngil lawa antina isam hi natural in kirta se keratin hi ti chon wave a coin a result ron langa chon isam ga a wave ani chon straight wave ngil tuk lo tlema coin tho si ngil si khatiang kha result khani ta ni chon permanent straightening ve chu sam kir pho pot ngil pop ani in shet thiam theina garon soi zoi ani ole hey tunami ka model hey asam hian en tawla color temo rawh boka chon asam tuak tom boka asam hi che me mani hi chon I sam tuak pa kan cover I sam khang kan color ngal bokani keratin treatment iti don reng in consultation ka ulu takin ila ka ngai ni mo an client te kan customer te an sam history ha kan zo ngai ni color ten lo tin na sa em no straightening ten lo potem entikni color an ti te ka ong song kan hriat ka ngai an sam hrisel zong le hrisel lo zong an sam condition ka kan hriat ngai bokani keratin iti masakin ka khai hriat masak tur ten le chon consultation apokhan apoi mo chu mi chia bi ka hai rai no mo an rai tira tanga an rai por thleng khan thei keratin treatment hi ti lo turani chon no te an nei nuwa nu te an pek lai thleng pokhan keratin treatment hi ti mi lo turani chetan bi nga rai no khatiang kha keratin treatment hi ti sak lo turani chu chon keratin treatment hi ni chuan hemi stylish strong takin 55 washes voice som nga panga washing result adai ani kandi thinta ni client te ma omjia chu atam bera keratin treatment ti zo khan atam bera kar khata voi thum wash tala chu kar khata voi thum ne chon kar nia voi ruk ti khan mo chur zelanga ti khan voi som nga panga isu zo thleng khan keratin tha result kha adai ni nangmaina sulfate free shampoo te mask te conditioner mo serum te na uluk taka nangmani enkawl chon thali tlanga tharuk thleng khan adai ve ni chuan keratin treatment iti rengin isuk tampo le a product kha atlatel tela tinan voi khat isuk khan tlem te product kha atla ve tel tilani tihan isuk mun po le atla tamang tihan isuk lem po le result kha dai rei tinani mai keratin treatment hi chon keratin iti don reng a hriat tur chu an sama khan hena coating hair ani em ti te color box color ten mangem ti te kha hriat angai ani hena coating hair hian hi a coating ha strong em awang khan
ironing ka at temperature to po khatla ka ngai ni kami hena coating azir khan mo hena hi strong wang ani chon keratin hi antenan voina ti tala suk ngal lo turani next day amo 24 hours tal emo kha in chiata se next day i kawlh nga i customer mo i client temo kha ironing kha itin non le turani ironing nga iti non khan kami keratin kha kan sil aphui thabi ka anget bi kani ani lopon zana te hian hei anmut na te hian an lo del koi thina kha atuk le kan pot ngil lenga po ngil zo han kan su chau turani sulfate free shampoo in kan sunga chon sulfate free mask kha kan chia lenga mi nga mo mi som tal kan chia le turani chon tuin kan tleu fa yanga chon toil dry kan tianga chon hair serum kan noile vekanga chon kan chem rawanga chon result churun lang mai don ani permanent straightening ve chu he voina khan permanent straightening ti taila ninni kan nga ngai ni ninni nuwa kan shampoo nan su chau thei ni chon result karun lang ve thung ta ni ase keratin ka chu 24 hours chau kan ta atuk le kan pon ni lenga chon kan sumai don ni chon kan chem rawanga result ani me chon keratin hi samchhia siama sam nung hrisel tha in nei thei don ani chon tuna hei ka photo kan enang hian hei result khanita hei ma ka chon achiat em ka before ka rawh box ya pheng box ya chon hei result thatak ti khian keratin wang khan ani pha tan ole ka chong kha tum kan video chonita chon in log pui karinga in log pui ni jon khong in like le subscribe kamilo ti sakle la chon notification bell khan on le keula chon ka video thar ber te kha notification alo thleng zung zuk thedon ni chon zawhna bye bye